Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Awu siyakhuleka nabentonga yethu sikajama siyakhuleka kimi. Enhla nasezantsi siyakhuleka emakhosini, ngiyakhuleka enkosini yami enkhoze ukwabiya lapha obuni mahle amancane lapha ngiphansi kwedebe. Induna yamagwaza lapha engiphuma khona ezakithi iphuma ishone phansi emunye lapha uzongithola ngihleli phe kwebridge lapha. Lapha ngibhekeza ethi iphuza lapha emfuleni imunywane. Baba awubingeleli isizwe baba lapha lapha sentonga yethusi. Unjalo ngiyasibingelela isizwe. Sika mamonga wosusu kabulalo yasizela ubhensa abahlabe emfana ngaphambili undaba unyathelo ubombo lwasamasama. Bawasamasama lokambikizwe wasamazolo kwapho nganhlolo isibhejana sakwaphenya sabheka umhlanga sawugolozela mabizwa sabene njengempisi yomthakathi ngiyabingelela. Hayi yakuza kwadonda uvuka uzuthi uvuka yini ngoba uvuka amandla ngosibona ngeke uvuka ukusinga ngoba awazi ukwazi wendawo. Ihawule labentonga yethu sinango phela umzulu kamkhathazo weshingo nongo imashinga la endlini imabili kwazi vasa etshakelana. Insizwe enkulu iyacamisa umuntu engale wasemuzitho simpompo lenhlanhla liyafena ngone umpahla yentombi yakwaqwabe awuthi sanibonani futhi awungevukele edlule lapha sahamba lapha sikhuluma indaba lapha kagogo kanodumehlezi ehamba nesithole lesi esubabekazi wesizwe ngoba la kasiyona inkosikazi futhi akayena kwesifazana ngoba ngibona akazi endlaleli isoka lapha umkabayi ngokwazi engikwaziyo kodwa ngoba ikhona ingwevendala iyokuveza lokho mabe ngisengemithi ngika enamaguqa baba awuphothulele luyadaba esesihlala esihlokweni salamhlanje. Mase luphothula udaba lwenkosazana umkabayi. Yebo. Siluphothula sithi mabehlezi nino omncane lapha umthani yakazingelwayo owasibiya babukana besijabula ingaphakathi ukuthi okanye besihlalele singafe njena ngihlale ngagane befuna ukuthi ngibone lokhu ukukhula kombuso ukukhula ingane yomnewethu ingane yomntanami lento bengiyilindeleke athi sekupheleleke umthani ngithi baba umthaniya vuye lona wayenukwa omuhle bethu ephisa ilembe umthaniya shuthi kahle hle baba masikhuluma sikuba sesiyiphothula manje inkulumo kahle hle umkabani nomama nomthaniya laba sikhuluma ngamakhosikazi sikhuluma ngenkosiko kwambe wagana umama wagana Mambatheni wagana Mambatheni isitha sika nodumehlezi isitha sika nodumehlezi onguluki kodwa kwangakabe wafika waphela wasala isitha sika nodumehlezi isitha sika nodumehlezi kulungu kwangasona phela isitha sokuthi mhlambe baxabele ngokusitha sawo ukuthi izwe phela lawuleka hayi ngoba lima impunzi ligqumze emini ngonoqhakala izwe lengonyama yazi ligqumze emini phela manje impunzi izwe inkosi yazi ligqumze ihambe iye lapha liyophusa abazi akekho lapha sengisho ukuthi baba lapha sifuna iphothula kahle indaba kaMthaniya umkabayi lapho ukuthi njoba kuthiwa inyanga yalaba beyiduli besibhuda ukuthi umsebenzi wabo mkhulu njengoba bezala thina sizinsizwa mina ke ngisandojana impela ngindojana impela ephelele amadoda ayiwo la akhona mina ngindojana impela kodwa le engaphilile kahle nasekhanda kancane esengisho ukuthi ke baba asiluphothule baba udaba lami luphothule nje ebese singene ehloni salamhlanje. Ngiliphothula kanjalo ukuthi bayibonela ngamehlo abantshenwanga bese enqabeni ukuthi hayi isibalekile impi yakwandwana bayibonela amabheshu entaza ngemfoloze abaningi baba ukuhla kweingwenya lapha babebhekele ekhaya amadoda kabayi owathathela ukuthi anqaba ukuyogana emehleni kaMthaniya owakhonjwa umkabayi ethi kana nangu umfana wethu usenza ngakhona wasezala leli iqhawe leli wasezala leli iqhawe ke leli inodumehlezi unodumehlezi ilembe leqamanya ngokhaliba cha lapha nalina bentonga yethu sibesifuna ukubuka namhlanje na ke uthumo olubanjwe izakhamuzi ngoba izakhamuzi amakhosikazi enu
omama bobani bethu abazalayo amakhosikazi obani okuyiwona phela asebusa ithebe manje lo mama bethu sebengogogo inyama sebenayo sebedla umlenze lapha mama bekuhlatshiwe lapha yani baba ngifuna ukubuka la lapha amakhosikazi ngoba iningibona ngalokho lapha isizwe siyakhala baba Donda lapha sikhala ngokuthi asiyi lapha na kwezamasiko kakhulu sibe lo mlando lokho kufanele siye ngoba kahle hle kufanele engabe lolu hlelo lolu ngoba libukwa abantu abaningi igidi zabantu ebuka lolu hlelo lwa lombelebele ebuka le stage lesi le stage sobuqhawe le stage lesi akusona isiqhawe ithi sokudlala sopopayi lesiqhawe istage esinemvunulo lapha yani ngevukele edlule lapha la bengilade kuvivwa ngosuku lokuthiwa kwasungulwa kwalo stage lesi lapha yani bazi baveza into ekuthiwa iwebsite umhlonishwa lo wala ekhaya ubaba umncwangu wathi bhekani sine website kuvela ini kuvela imvunulo lapha nayo kuvela yonke into lapha iwebsite yala ekhaya shuthi ngakho ke nje siyasibonga lesizwe nazo lezinsizwa leza ezajula kangaka saveza ukuthi kufuneka isungule istage esihle ngalendlela esihlobe ngalendlela esisakaza ngolimi lwesiZulu niqapheke ke niqaphele omadoda abadwe omadoda asemoshe ngale bazobuya bezomosha baba ake sibuke la uma ngabe kushoniwe lapha uzwa bethi abantu lapha yana umndeni wasekuthini usemanzini lapha siqala lapha enkulumo yini baba umndeni uze lapha ngifuna ukukhupha ngemibuzo ngize ngokubaba ngihlambe ngekwa yini baba umndeni njoba nina nje ningaba kwamayisa amadodana ababamkhulu lapha ekhaya awumndeni cha baba kunjalo baba akunjalo baba omakoti phela bakhona cha baba lapha ngizokuhlaba ngenduku masibuya lapha lapha hawunela bento ngayethu sikajama yabetha phansi bavela udaka ugasani kapho nomakema siyahamba siyabuya lapha sayitolo ihawunela bento ngayethu sikajama yabetha phansi bavela udaka nango lo mfana kamkhathazo weshingu nongobani mashinga la endlini ebabili wazwase etshakala utshakela kwatshakala imfizi emathi insizwe enkulu eyacamlesa umuntu engale wasani uzitho zimbhobho lenhle yafena nabanguni umpahla yentombi iyakwaqwabe lapha baba sihambe lapha lapha nguhlaba ngumbuzo baba lapha sifuna ukukhuluma singene ngodabeni lomndeni la ukuhlukanisa umndeni nozalo njengoba bezwa beindaba ethi hayi umndeni usemanzini lapha laba beindaba awusinde ngokulambisa qanjwa amanga lapha abantu abayeke ukubulala ulimi lwethu baba lapha isizwe sifuna ukwazi kabanzi namhlanje ngithe ngifuna ukuhlukanise umndeni umuntu wesifazane uzalo amakhosikazi la bese ufana lento okuthiwa lesilwane okuthiwa umuntu wesilisa engazi inhloboni yento leyo ilesilwane okuthiwa umuntu wesifazane nalento okuthiwa umuntu wesilisa uzothi ungikhumbuza yebo ngithi mina uzokusala lapho Donda baba awuhlakulele isizwe baba uthi yini umndeni ngoba sikhuluma ngani kule nyanga nithe yani eyamakhosikazi akuyona abantu besifazane yini baba umndeni amakhosikazi agane insizwa zalapha ekhaya noma ngabeza kulo wami kodwa owazalwa la ekhaya noma kulo wami waphuma la ekhaya ukubaba mkhulu oyedwa labo makhosikazi ke wona mndeni ke lowo hlehle nje asithi nje amakhosikazi ibona lokuthiwa umndeni lapho singakhathali ukuthi akaxulu akwamayisa akwabana akwamkhize sikhathalele ngalokho umuntu nje oganile uyini umndeni wena uyindoda yakaxulu wena usuke umndeni wena uluzalo asikhathathi uyindoda uyixhegu yini umfana kodwa yini uluzalo sikhuluma ngani ke namhlanje sikhuluma ngamakhosikazi sikhuluma ngomndeni asikhulumi ngabantu besilisa asikhulumi ngabantu besifazane sikhuluma ngalabantu abaqotho abakha isizwe sikhuluma ngani ngomndeni
amakhosikazi namadoda umuntu asizwayeke ngoba laba kuze kube lenyanga babe njani babokhayela abayeni babo lapha ngendaba lamapasi nanokuthi baboshwa baboshiwe abaningi ningi amadoda ayiboshiwe lapha asephenduke impi emakhosini kwaZulu kodwa ayethunywa ukuthini awahambela ndizwe lapha sephenduke impi manje baba ake sijakadule lapha ukuthi ke lapha labantu laba bafike eyibona abazali ingane umuntu futhi mayisehambile laba makhosikazi ukubaleka kwabo ibona futhi abahlala nani nesidumbu endlini hayo umzimba isidumbu futhi sicacise kahle yonke lonto babahlakulela isizwe lapha ngeke lokungulandela ngemibuzo njengoba umndeni walapha ekhaya nje ke bahlala bethi du abakhulumisa umuntu balinde isidumbu lapha mase belinde isidumbu umuntu uyaphoxeka ukuthi mayihambe wathi waphuma ukuthi umphefumulo bese behlala umdumbu wosuku engathi fike bephotha bese ongcwatshwa hayi ngcwatshwa beyofihlwa kanti mhlawumbe ubehazophaphama abuya azokhuluma ezinye izinto bangelanga ngokukhuluma indaba yomuntu wesifazane wabuya owesifazane hayi womndeni wesifazane hayi nkosikazi wabuya yekele umhlale la indaba yakhona behlaleke belindeleke bodwa ayikha uhambile impela amadoda ke alapha ekhaya uzalwa lapha ekhaya ke bese liqoqana ke sololungisa indlu yakhe ke awubayeke laba soya kungifuna la kuze kuthiwa basemanzini kungani kuthiwa umndeni usemanzini ngoba uyavesta amakhosikazi ahlala nesidumbu mase kuthiwa umndeni usemanzini kungani ukuthi usemanzini bengisho kuthiwa bekwe kuhande kolanda inhlabathi lapha ihlabathi esimanzi sizobekwa la kwendlawo lephezulu kwaso ngoba besalindele bengamazi uma uzobuya noma uzokwenjani endlalo lephezulu kwaso amaqatha bese ebekwa khona bese behlala ke laba amakhosikazi amakhosikazi hayi abantu besifazane hayi intombi behlala belindele kuzokushaya isikhathi uba eyobekwa ngakusasa kodwa abantu abahleli nesidumbu obani umndeni ubani amakhosikazi inyanga yobalena inyanga yamakhosikazi bengifuna uhlakule lapho ngoba intatheni nazo lezala ekhaya khona lapha lapha esikhona nazo engizizwe nje zinye indoni nekho ngithi yahuda lentatheni ihuda ngomlomo kodwa ingazi ukuthi yahuda nje khuluma into engayazi akufanele ukuthi intatheli ngempela lizala ekhaya ke la ngoba kwagogo zikhulume ulimi lolukhulu olukhulume nje bebudidingu ngolimi lwesizulu ngoba lapha uma ngabe kuthiwa umndeni usemanzini kusuke kusho ngalowo manzi lawa amfoma kuleli yahlabathi egobhoza lapha kuze kulandwe ini umquba uzokwendlalwa la ngithi isikhulu sakwamthiyana ngekhathi selembe ikhotha emilembe okwahani kolandwa umquba esibayeni hazokwendlala lapho ukuthi hayi wayisimke kakhulu angikhulumi ke ngalokho kwala umquba ngoba ngiyabona kuyisikhulu babelanda inhlabathi nje ke kulaba izobekwa lapho kundlalwe khona cha awuqhubeka nawo lo nkulumo leyo nje uyithi umzuzu emibili wayesimke kakhulu unqoboka wakhuluma ngeqhawe elikhulu iqhawe elikhulu lapho waphuma imhlwehlwe lapha kuyena kophoza phansi kwazi kwasekolanda umquba kuzosekelwa imhlwehlwe le inqobo wabulawa noma wahambela wahamba semdala hayi kwaba ngcono ke kulungile mabe uhambe sengabulawa ilomthakatho odinga baba asiqhubekeke lapha wayengasebenza wayemesaba kakhulu baba asiqhubeke lapha ke kulaba beduli lapha ifuna siqhubeke laba beyiduli lapha uma ngabe sibuya ehitolo hawuni labendlu lamenti yamakhosi sihamba futhi siyabuya ningayindawo lapha ningayi ngobubo baye siyabuya nje sawuphuza amanzi ihawuni labendlu lamenti yamasesihambe sabuya futhi lapha na social ngono mhlenge lapha na sizinsizwa lapha sibuya ezitolo lapha ngihambe baba lapha siyezitolo ngibuza ukuthi lapha yini umuntu wesifazane
umuntu wesifazane akushiwe enganeni yentombazana intombi yala ekhaya ukuthi umuntu wesifazane akushiwe kunkosikazi wala ekhaya oganela ekhaya ukuthi umuntu wesifazane sekuyasho nje manje ulimi lungasaziwa umuntu wesifazane intombazana ephula umthetho walapha ekhaya yahamba yawahlangana nomuntu wesilisa wayilimaza konakala untombi bayo mhlawumbe yaze yathola nomntwana si umuntu wesifazane ke leya umuntu wesifazane ngani ngoba besithi sebancane besingabagangisa inkomo sibunake lokho ukuthi lamadlu ukuchitha inkosazana lapha amanzi ishaya kumbeke inhlabathi ngoba owayo umkhamo saphuma uqonde awufafazi osekhipha ingane ophuma ikhanda lapha siyafafaza ingakho kuthiwa abesifazane lapha tshela uhulumeni nesizwe abathiwa ngaso umngethu bethi abafazi ngoba mina ngayingcolela mangabe ngizuthando ngaphakathi kumngamthi kodwa mfazi wami ngoba vele wenza njani wafaziswa yimi lapho sekodwa mangathi nje yona mfazi sokuyinhlamba leso sokufanele ayongiceba kubo ukuthi ngimbiza ngani ngumfazi tshela isizwe ke nohulumeni nalezi inhlalo kuthiwa inhlalo nabantu besifazane ukuthi leli gama leli nje hlehle liyini betshela lelo gama lesona liyinhlamba ke kuthini ukuthi umuntu wesifazane usho emakhosikazini athelwe ngenyongo la ekhaya aqala ukuba abafazi kuba sebengene amakhosikazi sebezongena la ekhaya bethelwa ngenyongo bagcotshwa ngenyongo kuna futhi ababona abafazi lawo bantu la amakhosikazi ethu mama amakhosikazi mama beingane zethu ngoba lapha amakhosikazi ngani ngoba wena uyinkosi angikhuluma inkosisi uyinkosi ngani wanikezwa uyise isinqindi lapha umkakho ezokugidela lapha ezokusinela lapha esicawini wathi mntana mina nangu umkhonto uyoneza umkhwenyana unikeza bani uyise uphisele ngenkomo leyana umqholiso ebese wenzenjani wena umkhoselisile makhonkothi izinja uphuma udonse lomkhonto lo swaphisela usumude hosho isicapho yobheka ukuthi yini ekhonkothwa lapho wenzenjani wena uvikele ukhoselisile yena uyinkosikazi yena ngoba ugane wena uyinkosi ekhosi angikhuluma inkosi yesizwe ngoba nizongizwa kabi ngoba isizwe lokanisazi baba ke awuphinde futhi ulamle lapha ungihlukanisele leli gama lomuntu wesilisa uthi iqhamuka kaphi yonke lento indaba yomuntu wesilisa lento lena ubani laba abasibiza abantu besilisa nguthola ngalo lolu limi lwamanje oselikhulunywa manje watshela qonda nje baba nje uqonde nje ngqo kube nomhlwenga nje ngengungubani hlaba izinja zakini uthi besilisa cha thina kusuka lapha siyakhehlwa bese kuthiwa ke nje kusuyindoda ke njalo uzokhehla isicoco ngoba uzokhonjiswa kuthiwa lonke leli butho selikhehlwa khetha umakoti la intombini la alikhethi intombi hayi umakoti ngoba olunye udaba lo makoti lo alikhethi intombi eba ezizoyenza umngabo yes musamadoda amadala mosumile lapha azobuka ukuthi impela usuthwele isicoco ngempela manje usuyindoda ke akusezothi abafana abebemntanga yakho behamba behlela endaweni ekude wena uzoshiya lapho ngoba unomuntu osendlini unengane yomuntu lapha ingane yomuntu lapha endlini ngisho kuphuma impi awuyi wena khona lapho uhamba nefe eminyama mohamba uthashiya umakoti endlini esemncane ekhule hlala lapha umuntu wesilisa leli gama nelithatha abo baqhamuka kini enkolweni namakho amlomo ukuthi umuntu wesilisa yebo ungichazele leli gama lesi ngoba leli gama ngiyaninyanya liyenyanyeka nami uyalinyanya uma ungayasi incazelo yalo ukuthi umuntu wesilisa nje wonke ingane encane umuntu wesilisa ngisho indoda umuntu wesilisa isipho umuntu wesilisa cha kuyefika kwehluke la sekuyindoda ke lo seganiwe insizwa leya esahamba ibuye ngekhathi ezayo ephelelwa ngazo uhambo kodwa baba ikhona into ethi njengoba nisibukele ngenkamanga lawa babendelela labethi lingamachama enjani ethintitha ngoba thintitha baba awuvezele ligama labantu besilisa ukuthi baliveza ngoba besidelela kunjani laba bantu engicela ungiqhubekele lapho ilukwane uyalazi laba leli gama lesilisa babethi amachama ethintitha base benqamulela
lapha yana bethi amachama ethintitha abantu bedelana bakwaZulu ukuthi njengoba mangabe lapha uyothunda ngoba indoda iyathunda unkosikazi uyashobika bethi uma ngabe lapha uguqa ukhipha inkamanga lapha uma uqeda lapha ukuthunda bese uthintitha bathi amachama ethintitha lapha athi hayi abantu bamathintitha basuka abantu besilisa lapha leyo nto le yayivele usedelela lo nto leyo okufanele ngabe nina njoba nibadala lapha kukhulunywe nje kampela hayi isikhuluma nje kuba sikhuluma nje lapha ke kubizwe nje isizwe ekhona lapha komkhulu ke indawo lokuqiqa abantu bepolitiki nje phambi kwethu kakhulu abantu amadaka kaZulu akhona ngoba nale nsizwa le lomfana simbonile umfowalo lokuzala ukuthi uliqhawe umfowankwali yenkosi lapha abakhwanazi uye kulokhu baba angiphuma ehlokweni kodwa nje ngifuna ukuya lapha kulokhu wedwa onempeso njengobani njengogala kanodada wakwabiyela lapha esengisho ukuthi ke baba ke lapha nabentonga yethu sikajama nabethi abaswavela udanga namhlanje sithi iyayikhipha eshoba libomvu babavayelisa siyavalelisa nabanodumehlezi siyathanda siyathokozela lolu hlelo singathi nani ningaluthanda nithokozele nilubuke nilulalele Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi